Pozdrav prijatelji i dobrodošli u moj novi video recept. Danas sam za vas pripremila ukusan rižoto sa povrćem. Za početak ćemo u vodu da stavimo grašak. Ja sam koristila zaleđeni, ali vi možete i svježi. Nakon toga dodat ćemo i mrkvu. Dok se mrkva i grašak kuhaju, mi ćemo da očistimo i da sitno isjeckamo jednu glavicu crvenog luka. Na malo ulja dodat ćemo isjeckani luk. Luk ćemo pržiti sve dok ne dobije zlatno žutu boju. Kako bi luk prije bio gotov, malo ćemo ga posoliti. Uz povremeno miješanje luk ćemo da ispržimo. Kada je luk ispržen, dodat ćemo mrkvu i grašak koji su obareni. Ovim postupkom barenja povrća ćete zapravo uštediti sebi vrijeme. Kada nam je povrće gotovo, dodat ćemo rižu. Ovo sve zajedno malo promiješamo i nakon toga ćemo da dodamo vruću vodu. Kada smo dodali vodu, sve ćemo dobro da izmiješamo i onda ćemo ostaviti da se to krčka. Koliko će se kuhati sve zavisi koliko je riža tvrda. Ako vam voda ispari, dodate još vode. Po želji ćemo da dodamo biber i so i sve dobro da izmiješamo. Količinu sastojaka za ovo jelo jednostavno prilagodite po svojim potrebama. Kao što ste vidjeli, za ovo jelo je potrebno jako malo sastojaka i još manje vremena, a dobit ćete jedno jako ukusno jelo. Ja ovo jelo najčešće jedem sa šeri paradajzom, a vi ako ste ljubitelj mesa ili ribe možete da pripremite nešto od toga. Ako vam se svidio ovaj recept, ostavite mi jedan like u znak podrške. Hvala vam na gledanju.